Baahi ba kwa Sporong ba re ba ne ba ntshiwa ka dikgoka mo lefatsheng la bona ka dingwaga tsa bo 1960. Ga jaana lefatshe leno le fetogile go nna la go epa platinum. Baahi bano ba kaya fa ga jaana ba thibelwa go fitlhelela mabitla a bagolo ba bona. Ga ba re bolelela gore bo tsamaisa diporo mo di mabitla a rona. Gone ano rena re batho ba bantsi re a phahla. O tla phahla yang fale batho ba lwala le rona ke rona ba re swere ke mangwele. Tshwanetse re tle fa re tlo phahla bjang. Ka fo morago ga ka ke mabitla a e leng gore ga re kgone go tsena mo gona. Ba fenseleditse mo morara rona ba tlhokofetse re ba boloketse fa. Ga re tla fana ba re bolelela gore ba tla re tshwara re trespassa mo plekeng ya bone e ya mine. Moepo wa Sibanye Stillwater o epang kwa kgaolong eo o ile wa lebisa bobegakgang jwa SABC kwa Anglo American Platinum ka o kaya fa ile yona mong wa lefatshe la kwa Sporong, mme Anglo American Platinum yona e buile jana. We regularly grant community members permission to access graves and to do rituals on our property. For safety and security reasons, however, permission for access has to be arranged before arrival. We have no record of any exhumations by Anglo American Platinum in the area, and we again encourage the complainants to substantiate these allegations. Baahi ba re ditshwanelo tsa bona tsa setso le ngwao di tsweletse go ka gatakakiwa. Tebogo Phakedi, SABC News, Sporong, haufi le Rustenburg.